Počnu ruki gore, ajmo svi! Ovo je najbolji trik na svijetu ove noći. Mi smo ekipa bolja od najbolji. Dajte mi ruki gore još, ovako! Još! Jače, svaka nije bila prvi. Ono što me čekala. Da, i da one druge sve. Mislila je da me život sramoj pameti, zbogom pameti. Zbogom 2016, zbogom pameti. Hajmo zarade, dajte mi naš ruke, još, da vidim sve strane, da vidim vas, svi su ruke, svi, wow, tako se poravi. Da vidim drugu stranu, ruke gore, još. Dobro, svi zajedno. Ajmo ovako!